matokeo. Wafanyikazi wote imwe cia honge iria ikunyitanira wakini ucio ni thukuru wa jeshi cia Amerika mwena uyu wa Laikipia Batuk, ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka Laikipia, thirikari ya kaunti ya Laikipia na thirikari ya bururi. Ruthingo ruru ni rwa voltage 7,000 na rukurika gwakwo kugikinyeria mwaka wa 2018. Ruthingo ruru rukuma itora ria Kamwenje, Matweku, Ormoran, kugerera Sosian, Rumuruti na nginya itora ria Mutara, matura maria makoretwo magitharikirwo ni nyamu cia githaka na njira nene. Wakini uyu urio kwambiriria kiumia giukite, ruhonge rwa Batuk ruheanite shiringi milioni 22 na ruo ruhonge rwa Space for Giants rukaheana shiringi milioni 45. Thirikari ya kaunti ya Laikipia iheanite shiringi milioni 40, nao ateithĩrĩria kuma nja wa bururi makaheana milioni 60. Akiruguria waki wa ruthingo ruru ari itura ria Kinamba Laikipia West, minister wa maria maturigiceirie na nyamu cia githaka Judy Wahungu oigite ikinya riri ritacukitio niguo kunyihia ngucanio cia andu na nyamu cia githaka. It is estimated that the damages caused by elephants can be as high as 100 million Kenya shillings in this region alone. Minister ne ahete mukana aikari mwena uyu matikagarie guthukia ruthingo ruru na aria mekunyitikana magithi mugaro na watho ni megukinyukirio ikinya rihio ria kiwatho. Electric fences are an attempt to create hard boundaries that can control human-elephant interaction and designate different spaces for elephants and different spaces for farmers. Governor wa kaunti ya Laikipia ni oretie gukorwo na unyitaniri wa kino wa ruthingo ruru uria ukuoya miaka 3. Wewe nawe kama mwananchi yule utaenda kukata hiyo fence hivi, ujue wewe ndiye adui yetu wa kwanza. County government imetoa 42 million Kenya shillings ya kununua vikigi vyote, materials zote za kutengeneza hii fence 163 kilometers. Nake seneta wa Laikipia Gigi Kariuki oigite undu uyu ukitarire thirikari iretha njira citiganite cia kuhurana kaimana na agwemi mugaro na watho. Ukienda katika upande wa Isiolo, pale ambao tunapata shida zaidi, pia wako na karibu kila mmoja ana bunduki yake. Aikari aya kwa ihinda ria miaka miingi ni makoretwo magitungwo ni hathara kumana na nyamu cia githaka iria ikoretwo igithukia irio ciao na nginyagia gutharikira andu. Jetagwo Simon Kife, ngiribotera Inooro TV.